Svaki put kad ponovo dođem u Makedoniju, sve više mi ponestane riječi koliko mi je drago što sam tu i što imam toliko divnih ljudi i prijatelja među vama. I svaki put mi je izuzetna čast i zadovoljstvo, jer Makedonija je jedna divna zemlja. Makedonci su jedan topao narod. Stekao sam tu divne ljude, divne prijatelje. Evo počeću sa mojim dragim prijateljem Vasilom, Zoran, Ace, Mitraj i puno njih da ih ne nabrajam. Tako da se nadam da će ta suradnja teći i dalje i ne samo da ja dolazim k vama, nego se nadam da ćete i vi doći k meni kad bude prilika i da pokažemo svima da ljudi koji se bave kulturom, koji pišu, koji se bave umjetnosti, ne poznaju granice. Mogu oni svi granice dizati do neba, ali mi smo dušom daleko iznad tih granica, iznad svakog neba, iznad svakih prepreka i tu smo zato da im svaki put iznova dokažemo da smo tu i da nam ne mogu ništa.